by'iterambere rishobora gutuma umukobwa atereta umuhungu. Ubundi mu bisanzwe umuhungu atereta umukobwa bagakundana bakiyemeza kubana. Umunsi wo kubana k'umuhungu n'umukobwa bakundanye uba ari umunsi ukomeye mu muryango, kuko aba ari ugutsinda k'urukundo, bigahuza imiryango, imisango igahabwa umwanya. Ibi nibyo bita ubukwe. Mu bukwe bamwe barabyina, hari ibyishimo bisaga bakarira, ariko mu kwiyerekana k'umukwe n'umugeni ubundi hari naho bakimbagira. Gusa mu bundi bukwe bunzanye bo ntidukoresha instrumentari nk'izi, ntidukoresha inanga nk'izi, nta nubwo gitari nk'izi zikenerwa. Akazi kaba kabaye akavuvuzera. Abandi bagira amashyi yihariye. Ari amashyi umuntu Elias ni vice president bafitanye n'abantu abandi bo muri Iceland. Shikanya gusa nibo yazanye baraza batwigisha ari amashyi. Urumva reba mujyana yo kwiga arazaza yabimenye abitwigisha twese. APR FC na Rayon Sport, umukino w'amateka, umukino wo guhiga bidasanzwe ku ma ekipe yombi, umukino ukomeye mu Rwanda no mu karere. Buri wese abategereje itariki uyu mukino uzaberaho. Umusifuzi usifura uyu mukino aba yishyize ku itara ridasanzwe, kuko yawusifuye neza abicyatwa, yawusifura nabi akabigicibwa. Rayon Sport na APR ni derby idafite ikintu na kimwe cyayihagarika. Yahawe izina rya Derby de Mille Collines. Ababishyira mu Cyongereza babyita Thousand Hills Derby. Aba n'abakiba b'imyaka 31 ishize. Guhangana kwa Rayon Sport na APR si iby'ubu, kuko amateka avuga ko ibyabo byaje hafi mu myaka 30 ishize. Bijya gutangira byatangiye APR ishingwa mu mwaka w'1993. Ishingwa yasanze Rayon Sport ari ikipe ikomeye isanzwe inatwara ibikombe. Mu kuza kwayo APR yaje ari ikipe ifite gahunda, ifite imiyoborere myiza kandi ifite n'amafaranga. Ibi byayifashije kugura abakinnyi bakomeye, maze nyuma y'imyaka 2 gusa APR FC ishinzwe ihita itwara igikombe cya shampiyona cy'umwaka w'1995, iza no kukisubiza mu mwaka w'1996. Nyuma yo gutwara ibikombe 2 byikurikiranyije, Rayon Sport yari itangiye kubona ko itangiye kubona umukeba ukomeye. Ibi bya APR ntibyahereye aho, yatangiye no gutwara abakinnyi Rayon Sport yagenderagaho. Abakinnyi barezwe na Rayon Sport bajya muri APR Football Club. Aya ma ekipe yose yahura ugasanga APR itsinze Rayon Sport kenshi. Ibi bitangira kubabaza abareyo, batangira kwibaza ikipe ivuka igatwara abakinnyi yirereye bakaza bakayitsinda. Nguko uko guhangana kwano ma ekipe yombi kwaje. Uko imyaka yashize n'indi kaza, niko ama ekipe yombi yagiye ahangana. Guhura kwayo kenshi bigatuma bahangana cyane, bahurira ku mukino wa nyuma bikaba ibindi. Ibi byaje gutuma no ma ekipe adashobora guhurira mu mukino wa gishuti. Nta ekipe ishobora gutumira indi ngo bakine umukino w'ubushuti. Ntibyigeze bibaho, nta nuteganya ko byabaho.
kuko ni amakipe ahangana ku buryo budasanzwe. Iyo umukino wa Rayon Sport na APR wabaye ntawuryama. Umufana utsinzwe ashobora no kuburara, umutoza utsinzwe ashobora no kwirukanwa, umukinnyi utsinzwe ashobora kwanga umupira burundu, umufana utsinze abifata nk'igikombe abatwaye, umutoza utsinze derby ashobora no kongerwa umushahara, mu gihe umukinnyi utsinze derby ashobora no kugabirwa. Amateka avuga ko mu myaka 30 ishize no mayikipe yombi ahura, APR imaze gutwara ibikombe bya shampiyona 22, mu gihe Rayon Sport mu myaka 58 maze yo yatwaye ibikombe 9 bya shampiyona. Amateka atubwira ko kuva mu mwaka w'1993 aya mayikipe yombi amaze guhura inshuro 103. Muri izi nshuro ekipe ya APR ni imaze gutsinda inshuro nyinshi kuko imaze gutsinda inshuro 44, mu gihe Rayon Sport imaze gutsinda inshuro 33. Aya mayikipe yombi yanganyije inshuro 26. Aya mayikipe kandi amaze kwinjiza ibitego 263. APR ni imaze kwinjiza ibitego byinshi kuko imaze kwinjiza ibitego 137, mu gihe Rayon Sport imaze kwinjiza ibitego 126. Rayon Sport ni ifite agahigo ko gutsinda ibitego byinshi mu mukino umwe, kuko amateka atubwira ko tariki 3 z'ukwezi kwa 11 mu mwaka w'1996 Inyamirambo kuri stade ubungubu yitiriwe Pere wari umukino ukomeye cyane, wari umukino udasanzwe. Ni umukino w'igikombe cyari cyateguwe n'icyahoze ari kaminuza nkuru y'u Rwanda UNR, hari mu rwego rwo gukusanya inkunga yo gusana ibyari byarangijwe n'inkongi y'umuriro muri iyi kaminuza. Icyo gihe Rayon Sport yihanangirije APR yitsinda ibitego 5-2. Ibi kandi yongeye kubisubiramo tariki 26 z'ukwezi kwa 10 mu mwaka w'1997 hari Remera kuri stade Amahoro, hari ku mukino wo kwishyikiriza igikombe cya shampiyona yari imaze kwegukana. Icyo gihe Rayon Sport yarongeye itsinda APR ibitego 5-2. Abayobozi, abafana ndetse n'abakunzi ba APR Football Club ntibazibagirwa itariki ya 18 Kanama mu mwaka 2001 hari muri shampiyona, ubwo Rayon Sport yabanyagiraga ibitego 4-1. Wari umukino ukomeye, wari umukino ubabaje, wari umukino uteye agahinda ku bafana ba APR, ariko bikaba ibyishimo by'ibihe byose ku bafana ba Rayon Sport. APR yaje kubura igikombe cya shampiyona, maze Rayon Sport itwara igikombe cya shampiyona irusha APR FC inota rimwe, kuko gihe yari ifite amanota 61. Amateka ahora avuga byinshi kuri uyu mukino, gusa abakunzi ba Rayon Sport bahorana agahinda mu mitima, bahorana intimba batewe na APR mu mwaka wa 2010 hari ku mukino wa nyuma w'igikombe cy'amahoro. Icyo gihe icyo gikombe cyitwaga MTN Peace Cup. Eric Pasco niwe watozaga ekipe ya APR Football Club icyo gihe. Iminota 90 yari yarangiye amayikipe yombanganye ubusa ku busa, bongeraho iminota 4 y'inyongera. Umukinnyi bita Yannick wa Batareya yari umukinnyi wari winjiye mu ikipe ya APR FC uwo mwaka, yafashe passe ayihanya kwigendera Patrick Mafisango yarekuye umuzinga w'ishoti, na n'ubu ngubu uwo muzinga w'ishoti abareyo baracyawurota bagashigukira hejuru, kuko icyo gitego nicyo cyahise gitandukanya impande zombi. Abareyo bataha barira APR twari igikombe cy'amahoro uwo mwaka. Amateka avuga ko Rayon Sport iheruka gutsinda APR Football Club tariki ya 12 z'ukwezi kwa 8 mu mwaka wa 2023 hari ku mukino wa nyuma wa Super Coupe, ubwo Rayon Sport yatsindaga APR ibitego 3-0, mu gihe APR Football Club yo iheruka gutsinda Rayon Sport tariki ya 9 z'ukwezi kwa 3 uyu mwaka. Icyo gihe APR FC yatsinze Rayon Sport ibitego 2-0. Uyu munsi nateye ngira ntesemayi ko Rayon Sport iri mu bihe byayo. APR FC nayo bikaba bigaragara ko igomba kugaruka kugira ngo irwanire shampiyona. Ninduri bwegukana amanota 3 muri ano ma ekipe yombi, gusa abafana bo barahiga. Tariki 7 zasezerana muri stade Amahoro. Kadushakareyo ini myitozo twarimo, ini myitozo kadushakareyo abafana bene kibazo dufite, turishimye
kuko twe turi mu myitozo yo kwitegura derby. Mutubwirire Rayon Sport ngo umugabo wanyu naho yagiye aracyari. Oya buri tariki ziri kuzukwezi kwa 12 APR musi mukuru iziyiza uko tonora umwumbati njye nitwa Zandani ndagutangarije muri stade Amahoro ibitego 2 kuri igitego kimwe ndabitsinda. Umwana wambaye ipantaro yose ntabwo yabaye umugabo wa nyina yewe nuko byumva igikubitiye imbwa nini ku mashyiga n'akabwana kotana amakenga. Kuwa gatandatu ndabatumiye inkoko niyo ngoma uri kumva inkoko niyo ngoma ibitego 3 ku busa. Uzasanga bari abafana ba peri bose baje barimo barabatizwa buri mufana wese wa ruwape ari kuvuga ukuntu Rayon Sport n'ubundi yamubaka ku mutima yabigaragariza inyuma ariko ku mutima azabigaragaza kuri ashushe we gopfora ikona we mazarashushe 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 gopfora ikona we mazarashushe yamba yiki yamba ikaka yamba ikaka naho ubundi ngende Gatera Edmo. Rayon Sport Rayon Sport ifite ibyishimo ndayibabaza ndatuma abakunzi bayo bayanga n'igikubita bike nakinye nabi ni bimwe barimbukiye mu bikona. Ubutumwa ku bafana ba APR nuko ashaka kubabaza kuwa gatandatu mbakubita ibitego 4. Uru urubuga rw'imikino.